Шывалыт ахурма кучражан гардкананиш савр қамуа педагог самай фандаг шарая қомыл ганжеті жардатам. Улыр нахашко той ныркон айвады пацахадон центры семинары раштаг. Архай той за республика педагогта, музейта, ресурсон центры ама якуш шывалыт тима башт каману усуагдат такушчетадар. Семинары спикерта пермы ныркон айвады музей специалиста. Артабонударга архайджетан узан лекцията практикон мазалташтай, дашнеядов диша нахурты архайны фадат. Валдайрго маждақсышты шывалыт тахурма шажан гардканна пыттагма. Уймама семинар фалгат я аллы архаягдар адам ражмарахашсан яхишармагон проект. Шывалыт тима кушын қауы гусы амын зинат тима. Все 3 дня мы будем проходить и разбирать. Артабоны даргама хархайзыштам фашива димакушкая жындарсы темата и шудонул. Фашива дықшан бысаутыраштак сыканын қау, ама савар куштыфат қау авжарын ахам карышывала тима архайгая. Ода бас архайн қау улдар самайсын педагог тима шывжара баш цинатты.